Агзоодун астында жакшы улап башталды. Аракет кылгыла жигиттер. Улабы кене. Улакчылар улабы. Сонун жерде экен, кол көтөрүүнөн угулат окшойт. Бир эчки менен баштайбыз орунда. Эчки менен баштайбыз. Туугандар, мен жана сүйлөп өтөстөн чыгып калды, мен Жамбул. Качай. Сен тошуңа эле таанып. Туугандар, бу Американын окумуштуулары азыр аттардын ДНК-ларын, ДНК деген кандын составындагы суюктукту айтат да. Ошо ДНК-ларын изилдеп отуруп, бүт аттардын тарыхы, аттардын родинасы бу Кыргызстан болуп чыгыптыр. Кыргызстанда дагы аттын башы деп коет, ат башы деп коет, ат башы районунда экен. Ошол ат башы районунан табылыптыр бүт ДНК-лар. Демек, ат башы деген бул аттын башы эмес, аттын башталышы экен. Кыргызстан бүт ошо атты үйрөткөн, биздин ата бабаларыбыз атты улакка чапкан, атты минип алып согушкан, биздин Кыргызда жөө согушкан эмес экен. Мисалы Ирайга окшогондор жөө согушу мүмкүн эмес. А вот демелер эркектер бүт бардыгы атчан согушкан экен. Кыскасы, мына бүгүнкү улак жөнөкөй улак эмес. Бул биздин өзүнчө бир саясат, бул биздин спорт, бул биздин улуттук традиция, ушулардын бардыгы биригип келип бүгүн ушу биздин жаргондо болуп атат. Биздин туугандарга дагы чоң рахмат. Атайын Таластан, Алайдан келиштир биздин Берендин урпактары. Чоң рахмат. Каримге дагы рахмат. Карим атайын Лейнектен келиптир. Эң кичинде Лейнек менен Баткендин ортосундагы талаалар бар го, ошол жерде өткөзүш керек. Улакта ошондо жакшы болот. Адырдабы эң? Адырда. Чоң рахмат. Болду Жамбыл ака, рахмат, өмүрүңүздү берсе. Жамбыл акебиз, караңыздар, убакыт өтүп кетет. Биз 2098-99 жылдары студент элек Бишкекте концерт болуп аттыр деп Жамбыл акем көрчү элек. Жамбыл аке, убакыт өтүп кетти. Аксакал бол мына азыр келип мына эл журтка, неберелерге, чеберелерге дуа бере турган аксакал болуп калыптыр. Өмүрүңүздү берсин Жамбыл аке. Жүзгө кириңиз иншалла. Жүзгө кириңиз. Кана жигиттер аракет кылгыла. Бүгүн мына караңыздар, автомашина турат. Камбербейбиз, себеби баарыбыз күчтүүбүз да. Мына Өзбекстанда, Тажикстанда улактар көрсөң, ой, ызычуу. Акчалар чачат экен үстүдө. Биздикилер мынтип карап коет. Ой. Мен дагы саламлагыш туруп коет. Там бербейбиз да. Ошонун үчүн жамаат суралам бүгүн там берейик, а? Келген палванды мактап, молодец деп. Башını başlayakçı kana hadi gekeriz bir koştan koyakçı bir kolçak. Ay barakelle. Hadi geke atanızga rahmat, atanızga rahmat. Бұл адиктин тарихатын айтып койсок, атасы райыс болуп, Арабан районунун, Ноокат районунда райыс болуп жүргөнүн баласы. Азыр биздин Жаргоргон айылынын депутаты, Ошто өзү атактуу, жакшы, кыйын чыган жигит. Бүгүнкү ооматыңды Алла таалам дайым бере берсин. Ушундай ооматтын үстүндө адик ооматтуу болуп элдин астында атагың чыгып жүрүүнү Алла таалам насип кылган болсун. Рахмат аксага, Адик ака, оомат сизге. Айыбыңыз бар экен, элдин астында мына баш кулак талпар таштап бердиңиз. Ким медиа мына келип тартып атат инебиз. Мунарбек инем мына ар бир улакты калтырбай келип тартып атат. Эркин медиа YouTube каналынан улакты көрөсүздөр. Түз эфир берип атат. Түз эфирде берип атат дейт, мына Эркин медиадан түз эфирде берип атат дейт. Кечинде эле улакты барып YouTube'дан көрө бересиздер, Эркин медиага кирип алып. Буюрса. 5000 сом бир эчки аласың. Бир эчки 5000 сом. Bizde ulakta alamан ulakta tartip ушундай. Кечки сорун баса беребиз, көтөрүп. Бир эчки 5000 сом. Бир эчки өзү 5 болсо, биягы 5-10 миң сом экен да, биринчи келиши. Бир эчки 5000 сом, балбандар! Угулуп атабы? Аракет кылгыла жигиттер, эми мына эл күтүп калды, сиздерди эл күтүп калды. Чоң сорундарды буюрса мына эл журт мындайраак таштап беребиз. Тодо келени көрөбүз, а жигиттер, а? Жакыныраак таштап беребиз. Баракелди! Улак чыкты. Жолуң ачылсын, жолуң ачылсын. Балбан, Кудаш балбандын жалында. Чыда Кудаш балбан. Машинага айдай берген Кудаш балбан.
Barakeldi. Mına. Kudaş çok maçlaga çıkar. Kudaş biz konuklar maçlaga çıkar. Nark kama ne oşu narkısına. Algılar jigitler. Barakeldi. Mına. Nokattın palvanı, Matkasın palvanının oğlu Kudaş Palvan. Birinci sorunumuz alıp geldi, barakeldi. Gel Kudaş. Barakeldi, atana rahmat. Jigitler, koy oturunuzlar. Hazır aşıla turgan palvanımız kim? Talayeke, değersiz be. Kudaş, sen ketmey turgan mazı. Ketmey tur. Kimge aşılamız? Aşılınızlar tezira. Oldu. Rahmat bana. Ömrümü versin. Rahmat. Düşündüm oğlum. Düşündüm. Birinci hazır ulak kim taşlap beredi? Ulak çöz boylu. Talayka. Mana talayka atmıyor. Jolcu tayar mı? Ya arkadaşlar mene yaka sürmeyeceğim. Suranız sizde de. Nar sürün. Ulak kettin dıyga. Kudaş sen ketmeyi tutun. Talayke. Saldınlar mı? Talayke. O çok olur saman demez. İşte ıldıyla taşlap versin de suran o da su diyorlar. Ildıyla işte. Kudaş belge. Ve koyatır muspet edesin ama. Kettiniz Talayke kettiniz. Gel Kudaş. Barakeldi. Koşu Allah'ta. Nokat rayonunun palvanı. Kudaş palvan. Maşallah. Kolçağı koyuz. At kimdiki Kudaş? Ruslan dostum bu. Arsıda mingen at. Ruslan dostunun buna Karabayır atı menen. Kudaş palvan ilgilike jetti. Mına atası Matkasım akem kele oturat. Ömrünüzü versin ake. Atana rahmat Kudaş palvan. Gel mınavı. Jarkorgon elinin palvanlarga mına ulak düş turatkan cemaatка үлкен bir жақсы дуа берген. Assalamu alaikum. Бүгін айылының Құдаш жылап микрофон қақылдай береді. туғандар жақсы улап өткөрүп беріп атат екен. Мына Қырғызстанды шақырып тілек мақсаттарына жетсін. Ардайым ушундай уюшумду болуп жүрө берсин. Şu Жаркоргон элине чоң ыраазычылык. Barakeldi. Kudayberdi palvan 5000 so'm bir echki sorun beriңиздер. Kudayberdi palvanga bir kolçak koyuyoruz. Matkasım aka kelin. Anı sürüp alıp bana hazır bir yaka taştan desek bir yaka taşta otat. Başlılar da alыңыздар. Başlam tereze sındı, küzgü sındı de keyin жалкылып келбеңиздер bizge. Ben taşlaganım. Ben taşlaganım. Aramdan giyen palvan neydi ya? Elikkilerken bitta ne diyoruz mesela? Ulan kayıktansın Kıbray ulan. Maşladasın mı at bindin mi? Talattan geliyor konuklar. Ulan. Ulan var mı? Yok olgan için başka söz oldu. Yok olgan başka söz. Просто elge bir sır aytıp. Bu başka temalar var. Torpak ketdi jigitler. Sorun torpak. Hazır alıp gelip torpak alasılar. Maşalarda algılar. Sözsüz. Sözsüz. Koldan gelse bir at biniz koysa var mı? Жақсы болады. Ekmeği de o. Apke yok özü koşayla. Жігіттер, машиналарды алыңыздар. Грузовой, спринтер, легковой, любой. Машиналарды нелері? Машиналарды алыңыздар. Мына оң жақта тұрған машиналарды алыңыздар. Себебі улақшыларға бұл еме да. Кепілдік албайды, ешкім мойныға да албайды. Сындырып кетсе да мен сындырған жоқ дейді. Бұл біздер аламан улағыз біздің мына Бишкекте замылауыз, біздің алымыз, мақсат дамыла көп айтып жүріп.
Bizler Ахматұлық Чуаңажы да көп айтшы, бұл ат бойынша атты мiniş керек, аттар дайым формада болуш керек, аттар суытылған, дайым осындай даяр болуш керек депчі. Палвандарымыздағы улақ чапқан, чабандездеріміздағы даяр болуш керек, шындайчы. Ошоның үчүн жыл 12 ай улак чабабыз мына көп айтат, жайында ешкім улак чаппай, жоқ, жайында толуу жерлерде улак чабылып атат, жайлоодо чабат, башка кылат. Иншалла, мен ойлойм өзү, абал өзү Аллах сактасын, бирок биздин улакчылар бул дайым формада, ар кандай случай, ар кандай жамандыкты Кудай сактасын, бирок бул көк бөрү, бул улагыбыз, торпок улак бул биздин Кыргызстандын мына юктун дагы Жалал-Абад, Ош, Баткендин жарымы торпок чабат, жарымы теке чабат, билесиздер, нар жак Тажикстанга жакын жагы Лейлек, ал жак теке чабылат. Бишкек чүйдө жалаң теке чабылат, торпок ушул биздин юкта, Өзбекстандын Керганский долинада гана торпок чабылат, ошол жактагылар торпок чабат. Өзбекстандагы калган жагы бир теке чабат, бир такым кылып. Бул 70-80 килограмм торпокту чапкан, бул биздин батырларыбыз, биз сыйлай билишибиз керек. Буларды биз палвандарды өзүбүз сыйлай албасак, эч ким сыйлабайт. Ошонун үчүн палвандар сорунга алып келгенде атаңа рахмат, баракелдүү. Кыргыздын батыры палваны деп мактап кичине колдон келишинче демөрлөп койсок жакшы болот, а жигиттер, а? Сүйлөштүк, а? Ошондой кылабыз. Hareket kılgıla, torpok gitti, torpok. Kaçar? Çakırda be. Ne ulak mı? Yok. Ulan Kıbıray geldi mi? Bizim Talas'tan gelgen bir yerde çempiyonumuz var, meslerini tanıştırıp koyun hazır. Şimdi kaça gidiyor? Bu hazır bizde buna Talas'tan gelgen konuklar, Alay'dan gelgen konuklar, Yerdike Batır'dın urpakları gelip biri-birine tuğandaşıp, köp жылдан beri tuğandaşıp oşoyt. Uşul boyunca bir kişiyle kıskaça bir hemen aytıp koysanız, bilesizler. Yerdike Batır'dın emesi boyunca bir kıskaça bir gerçekten bir jakşı jaşlar okusun, biz dagı ançamçı informasiya alıp kalalım. Өтө күчтүү кыйын киши болгон, ошонун эң улук көргөн аялынын аты Сейилхан болгон, ошол энебизден тараган биз болобуз. Себеби Бердике Батырга уу коргошун иширип койгондо, Бердике Батыр өзүнө осуят кылып аялына айткан. Ушул ичиңдеги баланы сактагын, ошол барып Бердикенин баласы деп айтпагын дагы деп, ушул Ошко барасын, Оштон барып туруп, Папанга барасың, Папандан барып чогуңга барган жерге жайгашасың деп, ушундай өзүнүн желдеттерин ушуга жөнөткөн энебиздин. Энебиз келип, ушу чогумга келип, ошол жерде баланы өстүрүп, 14 жашка чейин баланы Бердикенин баласы деп ат койбой, өзүнүн кимин уу дегенде улук эненин баласы, менин балам дегенде айылдагылар улук энебиздин баласы, улук катындын баласы деп, ошондой үчүн улук катын болуп калганбыз биз. Өзү түбүбүз Бердике Белендин урпактары болобуз. Ошентип анан ошол жерде жүргөндөн кийин бул 14 жашка чыкканда алтуру коштаңманы, бөрүнү, соколок, жапалакты баардыгын топтоп туруп, анан кийин ошол баланын 14 жашында ошол бийлерге кошкондо мына Кунанды кошсун деп кошкон. Ошонун Кунан берке деп биздин чоң бабабыз Кунан бий болуп калган. Кунан бий ошол чөгөңдөн малы батпагандан кийин алтын казык аркылуу кийик атып жүрүп, ошол жерди көрүп калып, анан кийин ушундай тегиз жер бар экен деп бергенчилери көрүп сүйүнчүнө бир тай берип, ушул жаргоргонго келип, ушул жерде жайдаштырып, ушул жерде өнүп өскөн. Ошол Кунан бийдин Бердике Батырдын Кунан бий деген баласынан тараган биз болобуз. Biz uşu yerde 740 üylü tutumuz, Aravanda da 700 tutum var. Uşu yerden önü ösüp, biz köp yıl oldu Berdike Batır'dı taap, kattaşıp birinci biz Talaslar çakırdık, Talaslar bizi çakırdı, anan Aravan çakırdı. Uşuntip kattaşıp bugünkü günü dağı bir tuğanday bir atanın balası olup, uşu beyenimizin kanında var iken, onun gibi bizin ayrımızda Çımbay Batır, Kuşbak Batır, Toyto Balban, Kıdır Balbanların uruqları ekenmiz. Buna balдар şu birinci uşu Kırgızstanda aylımız ulaq bey budat. Aylımızga sebepçi olğun uşu jaş ulaqçı balbanlarımız, jaşlar uyuşturup uşu işti kılıp budat.
Uşu жаштардын ичинде ийгилик болсун. Ата бабабыздын жолун жолдогон балдарга дайыма ден соолук каалайбыз. Мынан кийин дагы унтай ынтымактыкты улантып келе берсин. Мына бүгүн Алай районунан Сопудан дагы бир туугандарыбыз чыгып келип отурат. Булар дагы ушу тууган тактык деп, булар дагы жагын тууган болду, бердикенин 5 биреңдин уруктары экенбиз деп. Ушул окшогон туугандардын чыкканда бүгүнкү күнү чоң ыраазычылык менен тойдун үстүндө күлкү менен шаң менен жакшы өткөрүүңүздү сурап кетебиз. Белгилер bir torpak, sorun bir torpak mına kele жатат улак. Maşallah. Кудай берди. Кудай берди palvan. Dubl urayın degen o Кудай берди palvan. Maşallah. Jana birinci ele alып келген palvanımız Кудай берди palvan. Ayda kamaz kayda Кудай берди. Boldu, yemi talaşmakla boldu. Uşu yerge kelgende boldu. Кудай берди kamazga çıkar, maşallah. Yerge taşlamasın, dölkö kamazga çıkarasın. Кудай берди benim kasım kamaz kelgende, ömrünü versin, barakende. Gel palvan, kimge aşırasın? Gidiyorlar. Kılıçova, değersiz mi? Kılıçova. 75'ler var mı? Kılıçova dayarsız mı? Tez gelin Kılıçova. Şunu dayarda zarayla ayıp duruşunuz gelip taşla turmanlardı. Kılıçova'dan keyin kim? Kaçan? Kılıçova. Kılıçova. Жақынырақ тастадың. Boldu. Kılıçaka'ya aşırat kendiniz az Kılıçaka'ya aylandırıp nerede? Nesi cemaat bir zira aşı olalım değil. Kılıçaka, oğuk koyun, men mikrofon men жақсы oğulat söyleyip. Kılıçaka, Jarkorgon'un baldarıga bir kuruk kılat kes, aylantırat kesti. Bir 15 minut kuruk kılıçı bastı. Gentegi talastık aka kanaka. Esen Kubayke? Bay aklıkta gittirgan, ağış. Mına şu yerde Esen Kubayke. Esen Kubayke çakıp koyacağım. Hazır kel, hazır aka 1 minut. Adike, açılganға mı? Gözü yok. Bura izde otar. Esen Kubayke! Bizim kalız, Köpör Federasyon kalız. Esen Kubayke siz izde otar. Kel edan, Adike. Kel de, bu yerde kanak gel, Kuday berdi. Kuday berdi balvan, kel inim. Bara geldi. Kuday berdi. Arbun. Bara geldi. Oş oblastı. Nokat rayonunun palvanı. Arbun ayılının batırı. Kuday verdi palvan. Yerler önünüzden çıkmayın. Kaynadan. Dağı bir yola. Kuday verdi palvan. Ömrünüz dördü versin. Maşallah ömrün versin köp. Buna dubl ver o da dubl. Kuday verdi palvan. Jakın gelgin. Ataktu Matkasım palvanın oğlu Kuday verdi. At kimdiki köp? Samat Dostum. Qaysi ayıl? Aral. Nokattan Aral'dan Samat dosunun atı menen, atın atı Sniper. Bana geldi. Samat dosunun Kayman attı Sniper degen atı menen Kuday verdi palvan. İkinci sorunlu bir torpaka salıp gitti. Bana geldi. Kuday verdi. Sen sorun salgan sayın biz mikrofon verir özgüm. Sebebi bugün Jarkorgon'un eli dua bata alağız deyip durat. Buna mikrofondan bir yaka jыл olasın kan dağı жақсы dua ver. Amin. Ne deyiz? Bugün öte son toyu tutatına da kalasa başlalısı öte son oldu. Şu akalarımızga, şu Jarkorgon eline çoğun razıçılık bildirip, şunday kılıp uyuşturup, buldağı köp jerde köp elde boluvermeydi. Şuna Allah razı olsun. Varыңыздар, денсаулықта болыңыздар, үй-бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар. Har daim şu жүзүңүздөрдөн жылмайып кетпей, калаңана şu тойлордо жүрүңүздөр. Кана студенческий состав. Кана sorun бериңиздер. Bir torpak Samat dosunun Sniper atı menen дагы эле Кудай берди palvan. Barakende buna bizim federasyonundaki kaluslar bugün. Mikrofonu bekleyin. Kamazga, barakende. Kuday berdi, kamazga ukam. Niye çıkın ukma? Boğulup kal. Kalganık kal. Açanlar, cıldır ya, stüdyalar, cıldırlar.
Судья aka, beni qaraman, судья. Судья aka, buna, aqlli buni akang atkin. Aybaga, ona endi nari qulsan. Ayda endi ular ayda qo'ysin. Mama Qosim aka kishini haqqa jilib oldi. Polvonlar haqqa jilib oldi. To'rboqni qaysi polvon olib kerak? O'sholg'ana kerak bu yerga. Bo'ldi. Bo'ldi, boshqani yo'q. Daniel 73 kel, Daniel. Kel, Xudoy berdi polvon. Daniel degan bormi? Birinchi jo'natib beraylikchi Danielga. Bor, kel. Aşağı turanlar beraylardan keyin Xudoy berdiga metamiz.